إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. براني بالرزق خشكاني بالرزق لهرشوين يهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بپشتیوانی خوای پەروەردگار دێمە خزمەتتان بۆ شەرح و ڕاوەکردنی مقدمەی ئیبن جەزەری لە یاساکانی جوان خوێندنەوەی قورئان، کە من پێشەوەی دەست پێ بکەم داواکارم لە خوای پەروەردگار بۆ خاتر ئیسمی عەظەمی خۆی، خوای پەروەردگار ئیخلاس و سەواب بە من و ئێوەش ببەخشێت. وا بکەم خوای پەروەردگار قسەکردنی من و گوێگرتنی ئەوە تەنها لە پێناوی خوای پەروەردگارە بێت و ئیشەکەشمان تەنها بۆ ئەوە بێ بەو شێوە خوا بپەرستین کە خوای پەروەردگار عەزە وەجەل داوامان لێ ئەکات. و سوپاسی دەستگای نوری حیکمە ئەکەم لە هەولێر کە هەڵسان بەکردنەوەی ئەم دەورە. خوای گەورە پاداشی خێریان داتۆ کە ئێستا لە سێ سەکۆوە ڕاستەوخۆ لەگەڵتانین کە پەیژی ڕەسمی دەستگای نوری حیکمە، گروپی دەستگای نوری حیکمە، یوتیوبی دەستگای نوری حیکمە. جا هەر براو خوشکە لە هەر شوێنی هەن خوای گەورە پاداشتی بەشداربوونتان داتەوە. خوای پەروەردگار بن و ئێوەش بگەڕێبەوەی کە لە خزمەت ئەو فەرموودە بین و ئەو فەرموودە بمانگرێتەوە کە پێغەمبەر ئەفەرمێ صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ئەمە ڕوەکاتە هاوڵان کە ئیمامی بوخاری ڕیوایەتەکان ڕوەکاتە هاوڵانە فەرمێ باشی ئێوە خێری ئێوە ئەوانتان کە قورئان فێر بن پاشان لە خۆتانە کورت هەڵی مەهێنن بیگەێنە غەیرە خۆتان. خوای پەروەردگار عەزە وەجەل بۆ خاتری ئیسمی عەظەمی خۆی بمانگێڕێ بە ئەو کەسانەی کە بە جێبەجێکردنی ئەم فەرموودە هەڵساون. سوپاسی ئەو برا بەڕێزانەکەنش کە ماندوون لە پشتی ئەم کامیرەوە کە بەشی زۆری ماندوو بوونەوەکە ئەکەوێتە سەر ئەوانم ئینشەڵڵا خوا بیگەڕێ بە سەدەقەیەکی جاریە بۆیان بۆ خاتری ئیسمی عەظەمی خۆی. ئامین یا رب العالمین. ئێمە ئەمڕۆکە دەست پێکەین پێش هەموو کەس پێش هەموو شت بە کورتی یعنی بزانین کە ئەم مەتنە کە ئێمە پێکۆڕۆینە خزمەتی هی ئەبول خەیرە کە کونیەی ئیمامی ئیبن جەزەریەکە. بەڵێم ئیبن جەزەری ناوی محەممەدی کوڕی محەممەدی کوڕی محەممەدی کوڕی عەلی کوڕی یوسفە کە لە شامە لە 25 ڕەمەزانی 750 هاتوۆتە دنیاوە و ویستی خوا و قەدەری خوا وا بووە لە 5 ڕەبیعی ئەوەلی لە ساڵی 833 لە شیرازە وەفاتەکە کە لەکوێ لە دارالقورئان کە خۆی لە شیرازە تەسیسی کردو بنیەتی ناوە لێ وەفاتەکە و تەمەنی 82 ساڵ ئەبێت. شێخ لێرە کە دەست پێ ئەکات وەکو اقتداءکردن بە کەلامی خوای پەروەردگار و عەزە وەجەل و اقتداءکردن بە سنەتی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم و اقتداءکردن بە زانایانی پێش خۆیەوە بە بسم الله الرحمن الرحیم دەست پێ ئەکات وەکو زانایان ئەفەرمون ئەم چەند دێڕە بسم الله الرحمن الرحیمیش داخلی مەتنەکەی بێ بۆ هەر برایەکە خوشکێکە لەبەری ئەکات. بەڵام ئیشارەت ئێمە بۆ بکەین کە ئێمەڵێ کاکە ئەم مەسەلە بۆ ناوی مقەدیمەیە. زانایان پێمان ئەفەرمون لەم 107 دێڕە کە باس لە یاساکانی جوان خوێندنەوەی قورئانەکات ئەوەی کە ئەساس و پێشەکی و مقەدیمەیە بۆ علمی تەجوید زانستی جوان خوێندنەوەی قورئان کە علاقەی بە قراءات هەر دە قراءەتەکەوە هەیە شێخ لێرە هێناوێتی. ئەوە نییە بڵێم تەنها علاقەی بە ڕیوایەتی حەفسۆ بێت کە دەستیش پێکا فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم. ئێمە پێغەمبەری ئازیز صلی الله عليه وسلم وەکو ئەبوو هورەیرە بۆمانی گەڕێتەوە فەرمێ پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. ئەم فەرموودە کە ئیمامی ئەبوو داود ڕیوایەتی کردووە وحسنه العلامة الشمس الحق والشيخ الباني فەرمێ ضعيفة بەڵام بكثرة طرقی گەشتۆتە ئاستی حەسەن. هەموو ئیشێکە جێگای
اهتمام پێدان بێت شەئنی هەبێت بە بەسمەلە بە بسم الله الرحمن الرحیم دەست پێ نەکات ئەوە بێبەرەکەت ئەبێت بەرەکەت بڕاو ئەبێت. هەروەها لە فعلی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ابن عباس فەرمێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نامەیەکی بۆ هێرەقل نووسی فەرمی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شایەتەکەم چییە؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله. أماك إلى صحيح بخاري هاتوا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم دستي فيك دوا وكوكو باس ما كرت بداية قرآن سورة فاتحة بسم الله دستي فيك ركابو اقتداء كردن شاو كردن لقرآن لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا زانایانی پێشوش لە علەمای پێش خۆیکە بە بەسمەلە دەستیان پێ کردووە. کابوو لێرە کە زۆر بە کورتی من باسێکی بەسمەلە بکەم نامەوێ عنیم ئەوەی کە ئەم لەم دەورە گرنگی ئەدەمێ ئەسڵی بابەتەکەیە چییە؟ یاساکانی جوان خوێندنەوەی قورئان ئەوەی کە لە دەروەی ئەم بابەتە بێت بە سەریع ئەدەمە سەریع بۆ یەڵێن بسم الله الرحمن الرحیم بابا ئیستیعانەیە بسم اللهی اسمي مجرورة أما تعلقي بيوست فعلك يا اسمك محذوف ابتدائي يا أبتدئ بلام زانان أفرمون بسم الله يكبيش خين باشتر بلين بسم الله أبتدئ وباشتر وناوي أو إيشاش بيني كأي كيبلي بسم الله أقرأ بسم الله أنام بسم الله أجاهد بو لبرو دلالتها كات السر حصري عن تنها بنا أخوة دس بيدكم أما لێرە هەموو مسلمانێ لە هەر ئیش و کارێکە کە دەست پێەکەی ئینسان خوای لەبیر بێت و نەفسی خۆی و دنیا و ئەسبابی دنیایی لەبیر بکات تەوەکولەکە لەسەر خوا بێ پاشان واجب ئەسباب بەکاربێنێت. بسم الله الرحمن الرحیم ڕەحمان ناوی خوای پەروەردگارە و بەدەلە بۆ اسمی الله وصفەتی ڕەحمەتیایە. ڕەحیم ناوی خوای پەروەردگارە عەزە وەجەل و بەدەلە بۆ الله أي صفة الرحمة هم ناويكي خواي پروردگار صفتك أبو خواي پروردگار صفة كان لناو ولا أجيبه لم العزيز صفة العزيتها الرحمن والرحيم صفة رحمتها لنا بس سريع الرحمن بو غير خواي پروردگار جائز لي بكار بيت لبروي القرآن والسنة بو غير خوا بكار ناتو الرحيم جائزة بو غير خوا بكار بيت لبروي القرآن بو غير خواي پروردگار بكاري يناوى جاك أبو اللي رأي ما كدس بك بسم الله الرحمن الرحيم أما من الدورة كان كبد رجيب أسمان كردو اللي راح كان بكرتي أو أنا اكتفاء بي أكين كابو اللي ردس بي كردني شيخ ببسملة بيوتري ابتدائي حقيقي هيش تكني لا فيش بسم الله هو أما دعاء بحمد دس بي بكات أو بيوتري ابتدائي شيء نسبي إضافي نسبة وباقي كتابك الحمد لله يكمشتيك دس بي كات فرميت يقول الراجي عفي رب سامعي تماشا كان بشي دسي فكر يقول راجي عفو رب سامعي أما لبر ضرورة الشعري بنا يتقال يقول هو زور كردو باراستني الشعر هندي شد إضافة أكري وهندي شتيش حذف أكري كابو اللي الشيخ بما أنا فرميت كلمين راجي اسم فاعل التي واتو الرجاء بشي أو تريد الرجاء تكاكردني شتي كديت بون تحقيق أبيت بلام تمني لزباني عربي وشتي يا زورنا راحتي يا هناية تبون يا ليتني كنت ترابا كابو اللي را شيخ بيمان أفرميت الله أو كسيكا تكاكارا بويكا خواي بيسر پروردگاري بيسر عفو قال قناها كانوا ليم نكريت أو ما نايده يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي لێرە کەوابوو ئێمە بزانین ڕەب لە زبانی عەرەبی کە دێت پێوتێ ئەلفاظی مشتەرەکە ڕەب بۆ بە مانای سەید دێت بە مانای صاحب دێت بە مانای مالک دێت بە مانای مڕەبی دێت و ڕەب کە هات بە مطلقی مەبەستی خوای خالق و بەدیهێنەرە ئیضافە کرا مەبەستی ئەو شتەی سەبوونە ئەڵێ ڕەب البەیتی ئەو مەبەستی خوانە ئەڵێ ڕەب العالەمین أو قرأته بخواي پروردگار عز وجل رب الدار يعني صاحب الدار قيدت كذب شيوا معناه كيبو أو إياه كابو ليرة كابو سامع طبعا بو شعرك وتيجينا سامع ناوي خوا سميعة يقول راجع عفو رب سامعي ومدموايا أما روين بلا برشا ومان كابو ما بس يكي راجي خويتي الله أو كسيكا
تکاکارە خوای پەروەردگاری بیسەر عەفوم کات و لێم نەگرێ و لە گوناهەکانم خۆش بێت و عقوبەم نەدات. ئەو کەسە کێیە؟ محەممەد بن الجەزەری الشافعی. محەممەد ناوی خۆیەتی و اسمی مەفعولە لە زبانی عەرەبی. محەممەد بە کەسێک ئەوترێ کە لە غەیرە خۆی ستایشی بکات. ئەحمەد کەسێکە کە خۆی ستایشی خوای پەروەردگارەکە، اسمی تەفضیلە، یعنی لە خەڵک زیاتر ئەیکات، کە هەردووکیشی ناوە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لە قورئانە هاتووە. کابوو لێرە مەبەستی خۆیەتی محەممەد بن الجەزەری الشافعی. ئیبن الجەزەری بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ جەزیرەی ئیبن عومەرە لە بینی سنووری سووریا و تورکیا. ئەم ئیبن عومەرە ئەو ئیبن عومەرە نییە کە ئیبن عومەری سەحابە بێت، هەر لەبەرەوە ئەوە نەبیزانین. شافعی ئەگەڕێتەوە بۆچی مەبەستی بۆی مەذهەبی شافعی بووە. یعنی کەوا بوو ئەم کەسە دیمەشقیە، شافعیە، شایەتەکەمان چییە؟ لە دیمەشق هاتۆتە دنیاوە. هەتا گەوتیان شیرازیڵە لە شیراز وەفاتی کردووە، سکونای شیرازی هەبووە. ئیمامی شافعیش معلومی جەنابتانە کە ناوی یەکێکە لە چوار ئیمامە گەورەکان ئومەتی ئیسلامی بێ دوعای خێری بۆ بکەن. خەرزاری عیلمی ئیمامی شافعین کە ناوی محەممەدی کوڕی ئیدریسە لە ساڵی 204 وەفاتی کردووە ئیمامی شافعی. پاشانە فەرمی الحەمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. ألف لام سر الحمد يعني همو ستایشت و ثنایەک بۆ خوای پەرستراو، پاشان داوای سەڵات و سەلامەکەم لەسەر پێغەمبەر و هەڵبژاراوەکە خوای پەروەردگار کە هەڵی بژاردن خوای پەروەردگار عەزە وەجەل. کەلیمەی الحەمد ئەو ئەلیف لامە عولەما فەرمون ئەلیف لامی استغراق، يعني كل حمد تەنها خوای پەروەردگارە شایستەی هەموو ستایشێکە لەسەر نیعمەتەکانی و لەسەر موسیبەتەکانیشی. خوای پەروەردگار عەزە وەجەل لەسەر ذاتی خۆی، لەسەر صفاتی جوانی خۆی، ئەسمائی حوسنا، صفاتی عولیای خۆی شایستەی حەمدە خوای پەروەردگار و لەسەر نیعمەتەکانیشی. ئەو تا خوای گەورە الحەمد لله رب العالمین. حەمد بریتێ لە ثەناکردن و ستایشکردنی خوای پەروەردگار عەزە وەجەل، یادی خوای پەروەردگار بە زبان لەسەر نیعمەتەکانی، بە صفاتە جوانەکانی خوای پەروەردگار عەزە وەجەل، بە ئەبێت تەعظیمیشی لەگەڵا بێت، گەورەی خوا بە گەورەگرتن. ويعلم هو الثناء باللسان على قصد التعظيم. جائتر أبيني خواهي پروردگار حمد كريا لسر أوي كإنسان لكاتي مصيبة شاء الله الحمد لله، ولكاتي نعمتي شاء الله الحمد لله. حمد بزبان أكريا برامبر نعمته مصيبة. أما شكر بدل أكريا، بزبان أكريا بكردوا أكريا. الشكر عمله كوابو وكو علماء فرمون ابن خيمة فرمي حمد ذكر الباري بصفاته الجميلة ونعمه العظيمة. دوباره كرنوي حمد في أوتريا ثناء. باشا حمد مدح جوازي چيا؟ مدح قوري لقلانية، جاروي مدحي مادي تعظيمي لقلانية. حمد عبادته خوا بقورة قرتنا لخوا ترسانا خوا خوش ويستنا. قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. صلاتي خواهي پروردگار لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني كلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلاتي خواهي پروردگار يعني ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. خواهي پروردگار بس صفات الرسول الله لملأ أعلى، وصفي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، ثنائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو أبو العالية كبو من باسكان. أي منو توكى عليه صلى الله على محمد صلى الله وسلم على محمد. أو إيما دواءك إلا خواي پروردگار ثنائي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم. أجناه تراوى لخواي پروردگار الرحمة لملائكته استغفارا لآدمية دعاء كردنا. كاتي الله وصلى الله أما جملي فعلي بي أو تريد بلان بمعنى دعاء من بس بكرتي أم مقدمة من إشارتي بيكم لقرصنا بلالاتان دعاء أصلي بابته كمان يا ساكانة بلان يسر برايك الله أنا باش ما مصا جائزة ولي فلانة كاس كم وفاتك رحمه الله، يعني خواهي يقول الرحمي بيك فعلي ماضي لأنه عمل إسباني عربي أم جملة خبر بلان بمعنى دعاء يعني خواهي الرحمي بيك اللهم صلى الله على محمد يعني اللهم صلي عليه أو ما نستطيع. صلاتي خواهي پروردگار وكو أبو العالية فرمي ثناؤه عليه عند الملائكة. خواهي پروردگار ثنائي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم للاي ملائكة،
كيمش دعوة كين الله خواي برودجار ثنائي في غمر كل لاي ملائكة أي النبي معناه شيء النبي لدوشتو هاتو براكان خوش قبل رزقان لاركون كلمين نبي دو معناه يا قاتان ليبيت نبي لنبأه يعني خبره وهوال كخواي برودجار وحي بو في غمرنا صلى الله عليه وسلم وهوالي جرينج لشي شو هاتو خالد هم نبي لا قراءات 10 كيخوانين النبيين كوابو لا نبوهاتو يعني مكانته منزلة برسالة تان لك كم يملا قرآن شيخ يعني خوي پروردگار عز وجل فرمي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك في غمر صلى الله عليه وسلم خوي يقول ناهي برس كردتو هم وحي شيبو ناردوها كوابو الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى مصطفى يعني مختاري خوا هل بجاردي خواي پروردگار كلا فرمودا كان هاتو بيغمر خوا صلى الله عليه وسلم إشارة كاكا خواي پروردگار عز وجل لقريشا بيغمرها صلى الله عليه وسلم وهل بجاردي خواي پروردگار همو بيغمران وبيغمري عزيزيش سيد ولد الآدم وكو خويا فرمي ولا فخرا باشانا فرمي محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وصلى الله على نبيه ومصطفى نبي كيكيا محمد صلى الله عليه وسلم آل معناه شيء كي كان في أمرين آل دو معناه هي آل بمعناه خزم نزيك كاني بيغمبر كإمام الشافعي أفرمي كبريتين لنوكاني كيوكي كالي آل بني هاشم ومطلب ابن عبد مناف لكي أواني كشويني بيغمبر كوتون إيمانيان بيهناوة لا نوكاني هاشم ومطلب أما آل يكي لما كاني آل بلام أقر بتنها به بلهم اللهم صل على محمد وآله يعني أتباعي شوين كوتواني إباشة تولي الإمام صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه صحب جمعي صحابيها رونا خوخ سكان اسمي جمعي بيوتي مفردكي صاحبه أي كي صحابة أو كسيكا قشتوت ديدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إيماني بينا وأقر كاتك كمش به لسر إيمان مردوه أما الصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم إباشة ما مصر أي آل وصحب يكيكنيها الله معها أجر آل بتنها به هو أتباعي في غمرة صلى الله عليه وسلم صحابة شيء تخز مكاني في غمرة شيء صلى الله عليه وسلم أجر آل بكين بشي بكين بخز محمد وآله بلا ما مخز مكاني في غمرة صلى الله عليه وسلم خز منزيك كاني وكباس ماكن نوي هاشم ونوي مطلب وصحبه كابو أمان هم صحابا هم خزمي في غمرة كابو لنا صحابة شجيعنا بيته فيه عطفي عام لسر خاص بونا أنا بلا بر مكانته ومنزلتي يعني وإيش تواني بلين كاكا أجر بتنها آل لم أتباع شون كوتواني بيغمر صلى الله عليه وسلم لقل الصحابة هات آل كاين شيء خز مكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم صحابة كانيش باقي أوانيك هاولي بيغمر صلى الله عليه وسلم قشتونة لقاء وديدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانيا فيه ناوى ولسر إيمان وفاتيان كردوا ومقرئ القرآن مع محبه أم دعاءك كالأخوائي پروردگار عز وجل أخوائي پروردگار الرحم مستعيش كابا شوين كوتواني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاولاني بيغمبر هات مقرئ يعني أوانيك ما مصحي قرآن أوانيك أهلي قرآن وحتما كاتي علي ما مصحي قرآن وأهلي قرآن أوانك عمل بقرآن كان أهلي قرآن وأنا عملي بيه كان إلا برويكتو الكسيك ما مصحي قرآن إيمان دارا الشيخ هاتو أواني شي تيابش دارك الفرمي مع محبه كويوم معايا بو شعرك كديت السكون يعني أواني شي كقرآن يعني خوش بيت كوابو شي همو مسلمان شكا أوي قرآني خوش نيم مسلمانية كوابو أوي كأم دعاك شمولكيك أواني شي ك ما مصاي قرآن أواني شي كقرآن يعني خوش باخر واريش يعني دعاك بو دشجير بو هموي وبعد إن هذه مقدمة كوكو باس ما كرد درسي أمرمان برابر الزكاة خشكا كان بيشكيك أبيت تا دوات الرين ناو بابتا كمان الله وبعد أزان شيا وبعد الأزباني عربي أسلوبيك بيش إسلامي شبوة بو قواسنوي لأسلوبيك وريبو أسلوبيك كتر
تۆ کە وتارە خوێنی ڕێیشی إن الحمد لله نحمده پاشان دیت ڕێ ئەمما بعد و پاش حەمد و ستایشی خوای پەروەردگار لەو بابەتە ڕۆیتە سەر بابەتێکی تر ئەسڵی کەلیمەکەیش ئەمما بعد وبێ فائی لە دوا بێ ئەسڵەکەی ئەمما بعد فإن فهذه فهذا أو أما بعد عين مهما يكون من شيء فاء وڵامەکەیەتی بەس تۆڵێ باشە مامۆستا لێرە بۆ وانە لە وەڵام ئەڵێ لەبەرەوەی ئەمە یەکەم مختصرە دووهەم ضرورەتی شعرەکە ناوێ وەزنی شعرەکە تێداهات إن هذه مقدمة ئەمە ئیشارەتە بەچی ئینە بۆ تەوکیدە بەڕاستی ئەم هۆ نەراوە ئەم کتێبەکە ناوی ناوە مقدمە پێشەکیەک بۆ علمی تەجوید و جوان خوێندنەوەی قورئان إن هذه مقدمة إشارة بوشتي هسبيا كراوي نزيك هذه فيما على قارئه أن يعلم واجب لسر أو كسي إيوه قرآن بخوانيت بيت شي بكات أما يعني الذي يجب على قارئ القرآن أن يعلمه بأم ياسانا بخواني بو لبروي أم ياسانا بو كسي كبير بالقرآن بخوانيت گوناهی ئەگا دوایی بە هەڵە بخوێنێت باسم نەچی کرد کەسێ لە توانایە بێت واجب ئەم یاسایانە بخوێنێت لەبەرەوە نەکەوێتە هەڵەوە چونکە بۆ پیتێک ئەگۆڕی مانایەک ئەگۆڕێ ضەمەیەکەی بە فەتحە ماناکەی تەواو ئەگۆڕێت کەوابوو و ئەڵێ فيما على ئەمە لێرە فيما على قارئه ئەو قارە بۆ کێ قارئ القورآن ئەن يعلم چی بزانێ یاساکانی قورآن کە لێرە شێخ بۆمانی نووسیوە إذ واجب عليهم محتم واجب لێرە كوابو لزباني عربي واجب تشيوتي بشتيك أو تري واجب نعم يزور درجة بلين ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام أويك تركي كي عقوبة لسلا جناهد كردوا إذ واجب عليهم محتم حتم بشتيك أو تري لابد من فعله لابد أبي أنجام له وكو مرادفي واجب الذي رشع لك إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا قبل الشروع عن بيش دس بيكردن كابو حتما يعني جختي لسركاته حتما بوشتك جختي لسر بكريته واجب بوشتك أبي بكي نيكي قناع تقاد إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع بيش ويكو دس كيتا قرآن خوندن بيتو يا ساي قرآن خوندن بزانيت أولا أن يعلموا شي بزاني مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات ليرة بيوتي نوشتا شي واجب بيزاني إيسا ليرة من بس سريع إشارتي بيكم بلام دواتر بدريجية ما أخواني يك مخارج كم تنزانن شي مخارج جمع مخرجة مخرج يعني اسمي مكان شويني درشوني بيت نار أصلاً مخرج شويني درشوني مشتكى بس لعلمي تجويده شويني درشوني بيت كابو ليرة أوشتا شيء ما قرينجي أديني أو أي خوانين أو أساسياتانية أو بنمانية كثير مأكاد كلمة وشبه جواني بخوانمو بتعيبتي كلمات القرآن مخارج الحروف دواتر باسيا كي إن شاء الله حرف الإسباني عربي مخرج كابو كبرسا مالك الله باشا مخرج شيا درزي دواتر إن شاء الله من هردو باليكمو من برا برزا كانم مخرج بریتە لە شوێنی دەرچوونی پیت مەخرەج ئەو جێگایە کە پیتی لێ دروست ئەبێت لە دەما ئەی حرف چییە؟ حرف دەنگە سەوت ئەم سەوت اعتماد دەکاتە سەر مەخرەج دواتر وەکو باسم کردمە بە سەریع عەدەم سەری ئینشاءڵڵا لە دەرزەکانی کە بە جوانی باسی پیت دەنگە سەوت يعتمد على مخرج ئەی مەخرەجیش یان محققە یان مقدرة أزان محقق معناه شيء اسم من بونه من بيوا الله ما دي حرف فام بو بخينن الله اف الله مشيت كل لما مصا امدو دانا ثنايا عليا كوتا بشي ناو ويليو الله مشيت وت ما مصا دانا كان كوتا سرلي ولا كابو شو انا دو دياري كردم الله بلا بشي ام بيتي محقق بووتي محقق بووت شو انا كي ازان دي التحقيق راو زان راو مقدره وتاني كاك تقديري اكي شو أنا كي خود تقديري أكي شو أنا كي دياري كراوينية كابو بيدنجا مخارج الحروف والصفات الصفات دواتر إخواني كصفات بريتيلا هيئتي
علمی زانینی هەیئەتی پیت چونکە ئەڵێ مامۆستاچیان پیتێکە ئەڵێ ماوەشە ئەت ئاڵ ئەد ئەڵێ مەچێ مڵام لە یەک شوێنەوە دەرەچن مامۆستا باشە مەخرەج لە یەک شوێنە دەرەچێ من چۆن جیایکەم لە یەکەوە لە وەڵامە تۆ بە من ئەڵێ مامۆستا بەهۆی سیفاتۆ لە یەکیان جیا ئەەکەینۆ ئێمە ڕوونە دواتر خوێنی بزانم فائیدەی صفاتی چییە کاوێکە لە گرنگی صفاتەوەتانێ ئەو پیتانەی کە لە یەک مەخرەجۆ دەرەچن بەهۆی صفات و لەک جیا ئەکرێن ئەمە یەک پیتی بەهێز و پیتی لاواز ئەو پیتانەی کە ئیدغام ئەکرێن لەو پیتان ئایا ئیدغامەکە کامل ئەبێت یا ئیدغامەکە ناقص ئەبێت بۆچی ئێمە ئەبێت مەخارج و صفات بزانین ئەمە لێرە خاڵێکە ئەبێ ئاگامان لێبێت کە وەکو باسمان کرد ئەمانە بە درێژی باسێکە مقدمەیەکە ليلفظوا بأفصح اللغات أفصح يعني أبين أوضح يعني فصيح ترين الزبان بو أوي نطق بكن لفظ يعني هاتنا جو بشي برون ترين وبليغتر وأفصح أبينتر واضحتر پیتیڕون وشەیڕون مانایڕون زبانی چییە؟ زبانی قورئان زبانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زبانی عەرەبی بۆ شتێکەوە بوو یەکێک لە حکمەتەکانی قورئان بۆ زبانی عەرەبی دابەزێ هیچ زبانێ و تایبەتیمەندانەی هەیەی زبانی عەرەبی زبانێکی تر نیەتی زبانێکی ڕون و ئاشکرایە کەوا بوو ئێمە کە مەخارج و صفاتە خوێنین ليلفظوا بأفصح اللغات بۆ ئەوەی کە کاتی ئەم پیشتانە خوێنین وەک کە کەلیماتی قورئان بە جوانی بەڕوونی بە واضحی ئێمە دانی پیانێن و نوتقی بکەین و بێتە سەر زبانمان محرر التجويد والمواقف محرر جمعی ئەسڵەکەی محررینە حالە محرر ئەسڵەکەی مفردەکەی محررە اسمی فاعلی ڕباعی حررە مانای چییە محرر بە کەسێک ئەوتێ کە محقق بێت تحقیق بکات ئەڵێ مانای چی لێرە محرر التجویدی بە کەسێک ئەوتریە کە بە جوانی ئەو کەسانەی کە ئیتقانی تەجوید دەکەن متقنی تەجویدی القورئان کە بە جوانترین شێوە کە چونکە ئەسڵی تەجوید چییە؟ جەودە یوجەود تەجویداً یعنی جوانکردنی شت بە باشترین شێوە خوێندنەوەی قورئان ئەو کەسێک کە محرری قورئان بوو یعنی محققی قورئان یعنی ئیتقانی قورئانی کردووە حەقی شتەکەی داوە محرر التجويد والمواقف كوابو مواقف چییە؟ ئەو شوێنانەی کە لەکوێی قورئانە ئێمە ڕاوەسین ئەی چۆن دەست پێ بکەین کە بریتە لە وەقف و ئیبتیدا دواتر فەسڵێکە بەڕوونی ئەی خوێنی بە پشتیوانی خوای پەروەردگار وما الذي رسم في المصاحف کەوا ئێمە چی لێرە چی خوێنین لە ماوەی ئەم دەورەمان بە پشتیوانی خوای پەروەردگار مەخارج دەرجەی پیتەکانی عەرەبی صفات پێناسەی تەجوید یاساکانی تەجوید وەقف و ئیبتیدا چەند جۆر وەقفمان هەیە ئەی ئیبتیدا چەند جۆرە کامیان جایزە و کامیان جایز نییە وما الذي رسم يعني كتب نووسراوە و لە مەصاحفی ئیمامی عوسمان کە کاتی خۆی نووسێتی ڕەسمی مصحف ئەخوێنی بە پشتیوانی خوای پەروەردگار ئەوەی کە پێویست کات کەوەی کە لەم مەتنە هاتووە من كل مقطوع وموصول بها ئەمە لە مامۆستا حەنیفچی یەکێکی تر لەو دەرزانەکەی خوێنین ئەو مقدمەیەکە بۆ ئەم دەورەمان ئینشاءڵڵا ئەڵێ مامۆستا مەقطوع و موصول وەکو چی ئینشاءڵڵا بە پشتیوانی خوای پەروەردگار گەرخوا بۆمان ئاسان کە لە ماوەی دەورەکانی دەرزەکانی کەماناری خەمە سەر شاشە بۆتان ئینشاءڵڵا و برایان ئاسانکاریمان بۆکەن مەقطوع ئێستا لە هەندێک شوێنی قورئانە ئەگەر قورئانتان لەلا بێ هەر دوای ئەم دەرسێش تەماشای بکەن ئاەتی 37 سوورەتی ئەعراف ئاەتی 78 سوورەتی نیسا کەلیمەی ئەینەما لە سوورەتی ئەعرافە ئەینە بەجیا نووسراوە ما بەجیا نووسراوە ئەینە بەجیا ماکە بەجیا ئەمە پێوترێکی مەقطوع یعنی لێک بڕاون نووسینەکەی کەوا بۆ ئەگەر لێک بڕان دواتر باسیەکەین برایەک تاقیتە کاتۆڵی ئادێ بێ ئەم کەلیمە بخوێنەوە بۆسە لەسەر ئەینە ئەڵێ مامۆستا ئێرەیان لەبەرەوەی ئەینە بەجیا نووسراوە ما بەجیا نووسراوە توان بڵێم ئەین بەڵام لەوەی سوورەتی نیسا بڵێ بێسەر جایز نییە بڵێم ئەین ئللا ئەوێ بنێم ئەینەما بۆ لەبەرەوەی مەوسولە
پێکوەلکێنراون پێکۆ نووسراون ئیملاکەی شێوازی نووسنەکەی مەبەستی من كل مقطوع وموصول بها يعني في المصحف أو ها أبو مصحف قريته وقرآنك وتاء أنثى لم تكن تكتب بها شێوازی ئیملای قورئان تای ئونثا چییە؟ من پرسیارێک لە ئێوەکەم کەلیمەی سونە لە قورئانە بە چەند شێوە نووسراوە؟ جارێکیان نووسراوە سونە بە تائێکی خڕ، لە هەندێک شوێنە نووسراوە سونەت بە تائێکی درێژ، لە ئەمیان بوەسم ئەڵێم سونە، لەوێیان کە بە تای درێژ کراوە نووسراوەم سونەت. ئەمەیش ئێستا برایەک خوشکی غەریب و لە لای ئەڵێم کاکە کۆتایی دەورەکەمان ئەمە بابێکە بە درێژەی خوێنین. لە چی شوێنە ئێمە تا بە چیە خوێنین؟ بە ها، یعنی بۆ نەڵێم ڕەحمە ڕەحمەت، ئایە ئایەت، سونە ئەوە کاتێ تاکەی خڕ بوو بە خڕی نووسرا بوو ئەڵێم چی؟ سونە کە وەسام. ئەگەر درێژ بوو کرابوو ئەڵێم سونەت. ئەمە ئەم پێشەکیە بوو، من پێم خۆش بوو بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەرزی ئەمڕۆمان ئەم پێشەکیە سەریعەمان هەبێت. ئەمەی کە باسمان کە برایە خوشکێ بڵێ ئەخمامۆستا هەندێکی ڕوون نەبوو لە لامان ئەڵێم ئەمە تەنها عنوان بوو بۆ دەورەکە ئەمانەی باسم کرد، دواتر هەر یەکە بە درێژی تەجوید لە ڕووی زمانە چییە؟ لە ڕووی زاراوە چییە؟ مستەلاح لە لای زانایان پێناسەی چییە؟ وەقف و ئیبتیدا بە درێژی، ئەو کەلیمانەی کە مەقتوعن، ئەو کەلیمانەی کە مەوسولن، مەقتوع وەکو باسم کرد یعنی بۆ نەنووسراوە لە هەندێک ئایەت بئس ما، کەیف ما، لە هەندێک شوێن بئس بەجیان نووسراوە، ما بەجیان نووسراوە، ئیلا ئین لەگەڵ لا، ئەن لەگەڵ لا، کەوابوو ئەمانە دواتر ئینشاڵڵا بە پشتیوانی خوای پەروەردگار هەر بە ڕەسمیش پیشانتانە دەین. ئەمە ئەمڕۆ پێشەکیەک بوو بە پشتیوانی خوای پەروەردگار ئینشاءڵڵا لە باقی مەتنەکە حەز ناکەم ڕۆمە سەرچکە دوای ئەمڕۆینە سەر مەخارج، بابەتێکی گرنگە پێم خۆشە لە یەک بەرنامە بە تایبەتی ئێمە باسی بکەین، هەندێکی لێرە باس نەکەین و هەندێکی کە دواتر باسی بکەین. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.